kembali lagi bersama kakak. Nah, seperti biasa kakak mau berburu mencari lagi mainan teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Oh iya teman-teman, sebelum mencari mainannya jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, share, and comment. Nah, ayo kita mencari ke sini teman-teman. Wow, wah ternyata teman-teman di sini banyak ondel-ondel teman-teman. Tuh, lagi penerbangan di sini ya teman-teman ondel-ondelnya. Yuk kita ambil, kita kumpulin teman-teman. Nah, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, ondel-ondelnya kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari lagi ke sini teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Apa? Wow, ternyata si Upin dan Ipin ada di atas pohon. Wow, kayaknya lagi belajar naik nih si Upin dan Ipin. Tuh. Nah, kita ambil teman-teman. Tuh, kita ambil, kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh. Ya, kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari ke sini ya, teman. Ternyata ada pop-it di sini teman-teman. Tuh. Wow, ada es krim, ada tupai. Tuh, ada kupu-kupu, banyak gitu teman-teman. Tuh, kita kumpulin teman-teman. Nah, kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, kita mencari lagi di sini teman-teman. Coba kita mencari ke sini teman-teman. Wow, wow, di sini ada bebek teman-teman. Tuh amanatnya. Yuk kita amanin, kita kumpulin lagi teman-teman. Tuh, 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 kakak menemukan bebek teman-teman. Coba kita mencari lagi ke sini teman-teman. Wow, apa itu? Wow, ternyata di sini ada tayo teman-teman. Tuh, warna merah, warna kuning, dan warna hijau teman-teman. Yuk kita amanin lagi teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ke sini ya teman-teman. Kita mencari lagi ke sini. Wow, apa itu? Wow, ternyata si buaya ngumpet di sini teman-teman. Tuh, ya sepertinya lagi ngincar tadi si bebek ya teman-teman. Yuk kita amanin, kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ke sini teman-teman. Gimana ya teman-teman? Wow, apa itu? Wow, ternyata sondel-ondel pocong sekarang lagi ada di sini teman-teman. Tuh, coba kita amanin lagi teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, wow, sepertinya banyak juga ya teman-teman kakak berburu mainannya. Terima kasih ya sudah ngikutin kakak.